ikiganza gitanga gihora hejuru y'icyakira. Wow, what's good people, meze fresh. So as you know, mumaje kumenyera, I believe that. Ndagira ngo mbabwire, ikiganza gitanga gihora hejuru y'icyakira. Wow, let me tell you, niwiga gutanga, niwiga guhereza, niwiga kuzajya uhereza urambura ikiganza w'abantu, ufasha abantu, wiga kuzajya wita ku bantu, I believe that uzagera ku bintu byinshi kandi bikomeye. Let me tell you, uzagera ku bintu bikomeye niwiga gutanga, niwiga kurekura mu mufuka wawe ntihavemo ingona, wige kurekura, wige gufasha. What's good people, meze fresh. Ikintu cyitwa gutanga, Bibiliya iravuga ngo iyo utanze, iyo ufashije umukene, ubugurisha Imana. Let me say that, ubugurisha Imana. Ubu ngubu iyo uhaye umukene, Imana ibikugiyemo ideni. Let me tell you, my people, mwumve. Let me tell you, ibintu bizabafasha. Iyo ufashije umuntu, iyo umuhereje, uwo muri murandiko. Iyo utanga kandi ugatanga n'urukundo, ugera kuri byinshi. Umuntu udatanga burya nta kintu gikomeye ageraho. Umuntu udatanga nta terambere ageraho. Ariko iyo utanga, iyo urekura, ibiganza byawe bigahora birekura, bikagira umutima wo kurekura, ugera kuri byinshi kandi bifatika. That's why I'm saying that. Nawe ntugire ubugugu bwo gutanga subscribe kuri channel yanjye no kumfollowing, please. Bikore nk'uyikinira, je nagiye.